Kaya kajeng berkat kajong pi marsen yu I yakini kikshan pilawan ong ani bang adai petse itanadam lakun no shis pa put ladon kade kajeng jerong ban let pam khana shanete ani kajeng subang shay kane kadon watching tipli yang ini let guy next week Itanat tela itanat palat TANGBA Marsen hiarna kali Marsen yat Komba minit lai minit Ngadap dakacing susi Balinga susi Nang yai pet Yakani ke video Kani katai ka jingya lanti syak kaksat ke baar Pilaban I kathi ka waang the Katai ka bawan nakatak kaksat ke baar kat Pila bani ipun kibriyo kibawan shane kam tamkin kambon shu hakisingi shuti lara phi justunat pan littering te kane kalentiat kan lok bastunat bha thi kshat kabangin let kane kadai kshat ka ba Lara pi littering shanoru yele ponghi taki cuti bas kem ke grip tapet ya kasol sepo ada dai ki bala alut kemut ke grip ru kala nang duna namar kamtam kum gini ki caka ba lada slap ru kala ban betut ban sentut ha te yele ban husiar hi ban pong taki cuti ki babiang ban ki badang thamai kamtam rum juru ki bas kem ka grip I kam kai teng teng padi yeno ban ya pong formal Lani banpong dresses, lani banpong heels, probably trekking. Marsen boy shatem jong kane ka kshat pe I baka jor baka air. Kane ka breeze ka one directly ben na ka kshat na ka daw ka jinghe palat ko Betsy jing he ko kan norm pom nakatika kshat haba he kane yele ban kyar hi opinya nyom lani ban jingi kane mentapan katika kshat kabanikong Lara pilet chakane ka chaka pen poishwa hang neke. What are the tin ba pen penan kam di ktiru por bahiar na kimao. An hap chay chay pa hang ne. Oops. Hay ni chaka slip pa bon so pilot. Skong tanat pa por yang hang ne to makaching jur chokal air makaching wan choko ting ru katahi Petse ching itanan kaniga kshan Menenga ong adap dakajing songsi Balay alingin pet chakma Pet PM kajing jaklia Chish katne kajing jaklia Plastik na plastik chip na Tang yat pat yat pa lai isa kawai hang ne hang ni udang yanang ban bread tapi petsia hang teru yanang ban bread dan kaban day environmentalist ban dom ya kadi kacing le chong kibrio kibawan kai sak de kachaka petsia you can see mineral water bottles juice bottles haldirams fruity yummy kumta ter Petse, itu nak siapa kumne? Chesh ka jaklia kalanti. 6 kilometer ngiyat kumne kalong ka jaklia. Isn't that beautiful? Wow. Petse hang nilelete wasisha. Pet. Piso kumno, itanat haba kumne. Itanat sutanat malet enjoy ba pi kumne.
ini roh ne. Smile ha kendok. Iterat pandai. Ani kecik iterat. Sene sejan kidon kidukan. Alung kayau. Kibrat kinyut kinyer. Syadin kidukan. Very good. Awesome. Wow. It's not over yet. Petse. Ni. Kalau syele sat ke bro. Kini kiwan na kini kidukan. Kibadon shani shalor. Shwa wapen hiar. Wapen no. Sya kakshan kabringkong. Day na kini ken kidaw. Ba ladang alit kai shani shatay ng shandur. Buon ki kiliang. Siya iba ka ni. Habyan na Ladang ang batay ro penong mga sniyo. Andre buon sen nga jusyam. Babuon nangi perkat tang ya kajeng sutrat shimat. Andre ngim perkat. Yo tu bilor ngi berat ya katu slang ngi berat ya katu foil ngi berat yo tu hagis kelung ngi berat yo tu plastic chips ngi berat nomor kapin isi ya kacakai barok kowe ngam keno ya yano ru ya keno ya kajeng mut lane ka mindset kajong kipat ba kibalet sya kane kacaka ton na prang piwa pendom ya nomor bangan num batai ya ka location kane kacaka tata philap kapahapalat pilaban let bandet condur lani bandet pam khana lani bandet ya kendo parlok karo fimat nom kwa pen promote ya kadika chaka nomar ba kalajak ya shaba palat hindre ngakwa pen penrap ya kito kibalawan sya kadika chaka ban kibale si kibabret chaklia klumar klem kajek berkat ya kabar ya